ragsak ni aya aglalon no di pa'y unay nabayak punuan na ranyak ti aglawlaw kas kamaris jay bulalayaw panubok ti biyagin ta sinarangel kibintad na irot di ta naginipel dumteng man na dawel na abagyo ayat adwa din tuwag mo do nga mapaitan ngawantan denak nasugak to'y puso na pinanawan na nalamis ang tirabiin na ulimek agsublik ako man o ay ayatek ni Apo Diyos tarabayen na ka silawan at panunot mo ti amin na problema numadanong tut aldaw malagipnak at daa ka mang paspasungat ken ka panubok ti biyag inta sinarangel ibintad na irot di ta naging nipel dumteng man na dawel abagyo ayat adwa din tuwag mo do nga mapahitan ngawantan denak nasugak to'y puso na pinanawan na nalamis ang tirabiin na ulime agsublik ako man o ay ayatek ni Apo Diyos tarabayen na ka silawan at panunot mo ti amin na problema numadanong tut aldaw malagipnak at daa ka mang paspasungat ken ka